Who owns the crown? Angamotera. Luak Megulu district. Nigi wewa kulo watie kedu who owns the crown tin watie Igulu district. Igulu district kama watie Iyawach. Kamati yeni of course kitneno kede eni KJ Safaris. KJ Safaris eni kabila chel kama biberu kanongi ye tickets momegwa tickets me who owns the crown. Uyuponi joma kele yubmana ye kachel events yubme who owns the crown piemagwa mati kin patulava boy ginki Eddie Wizi watika waranyi I district mapapat wabi worka wen kamiti ye wabi inmitika nenwa online inmitika nenwa ki TV mamegi TV set mamegi inmitika nenwa ki Ulaya Dubai mot ikomi ati gangwa ati charu don kombedi pijoma mero tickets mati nonge Igulu district kan aye kabedo mano iramu nonge ye tickets mamegi iramu neno kitaka bernetie mwanya kede tunkuja no watiki odilum moti mukwe roma mwanya tira yes kitagi wachi environment tie roma bera tira manu odilum tikanyu jamineti mabe chanu beru stage of course kayu moke kentie machalo waketi watiki shows yubma papat kanyu aye kama wakeru yubenu kiye down tie tunkuja mano tie other sports place kama no dano tie beru iye mana ayetu bar side yes bar side watitung en kama no kache emero jami ma soft unyo jami ma beru nini weng no tie this side anene tie kwano jami aberga to chene ga abira to chene wa abira tamana gine lo yo ma dido ala ina no boche be nyinga nyake lone Emma yes Emma watiki yumati kabina nyim inindwa ber medweme abongwen mwakali bario ki piari wangwen PMT kinjario eni PMT kin pato lava boy gin ki Eddie Wizi ngeo atelo ben materi kin gipikar malad ngan man wachi in pelo e gonu ziki man be wachi in pelo ya kitung bori tamuni anga maro mutingu kwot eni kin jario ni kagi kergi ya bab ya ngini joni kutama be metele kin gi bat ki yung bora joni wen gi loko mama met mana ngini pato uri we twal den watin tiki ngeji we loko ma ngini belo Eddie Wizi tamira mala Eddie Wizi ya afoy mate yesemera tiningo ye kongwa rwatebe kila dit aitinini atimaba ni odoi anga odoi yes ama en odoi akina no kora t-shirt enini inano watike dano ario pato lava boy ke Eddie Wizi ma John be beru ki PM inendwe abero actually in ka ineno mot ka gikerogi wi bampien gin wachi in pelo ngan man be wachi in pelo tamika ukergi wi bama nga maromo luru la wor parla boy piano me achel parla boy di music okay tikitalian madiet ano patula boy obolo Eddie Wizi ino ni patula boy bi don Eddie Wizi afoy matek innocent tamikin jario na nga maromo luru la wor patula boy yeah pingo na last year ukatiki we mabajo okay so itameka gidwa kugewi ya bam for drama dok tingu ne kakara afoy matak ini chako timene United yeah ichal kila seno baja lu asere nungu chako loko yes ngatumuk tie mara metame yes binkan itinini Tiomba afonyinga ni Odong Dennis itama IPM enini actually enini ndwa bero dwe mabongwen man itama nga madako bitiu kwot nyanga mu bitiu kwot Eddie Wizi tinga tama Eddie Wizi anye wene be maro itiku wena chel mo mingeo atie angeo we menani kwiji iramu weru ne aramo wachir enobi weru we pa Eddie Wizi magilwoni kwiji obimini wakapela 1 2 3 let's go no imara de kwiji okay come on kanyo rwenyo it's okay atima be afoy mate nia Silver Delight multimedia production yinga nia Michael Komakech manager KJ Safaris oh yes manager now manager ikinjario mana ngeni machal promoter jo mamaro kelulu we always itamni anga maro mutingu kwot ikinjario ni pecha ni karmange ke patotero itame patotero yes pingo petian lo achel marange ke lipato iwedo ri kibe were tiga wer we mafole kamo yadano da ori ma peti yueyo
pe kar malat edi wije beru la we mabe an pur bien unyan ke we de angwan ma tikele pol kar jumangi an chon pe nge an wangi pa tai we mate we la te we me ma ke jemu ken an pato par pe jimo pol mo kar nge ju a ni chaka we kar man actually pero o we me pero wen o tia o kar me ku ti we me ku we cha po yariat te we me ku kana Achie maber wa. Yes, afa matek. Yeah. Na amiti wacha ikinjario man of course apia mo bebelti ya choli in. Itama nga mara mutingu kwati. Aneno ba it's a tight game but they're all legends. They're all legends. Yeah. But of course among the legends there's that legend. Okay, I can give it to Eddie Wizzy To Eddie Wizzy. Why? because I love his songs and he produced good hits. Okay. Do you know one of his songs, 2, 3? Of Eddie Wizzy? Eddie Wizzy, Any song? it's the same song. The same song, Kwiji Kwiji. Yeah, Kuchi Kuchi. Okay, thank you very much. Your names once again? Montari Solomon. Montari Solomon. Iti nini? I just said it. Anda Mario Soja. Nia Silva, K Delight Multimedia Production. Watika penyu tampa luak malube ki Who Owns the Crown. Yumatika bini kindu where yo enini. Pienge mino gia bam ni nduju ngadman wachi pay lawyer we ngadman wachi pay lawyer we. Chidu la chel magilwoni ka chel event umino gi we bam dong ni ndu abero gin we bero ka chanye kunu. Itamone ka jonu chi we bam mabe. Anga mara mo gona la ore. Amaro patola baboye. Itamone pato. Yo, Pingo pato. anyere take away my man. Take away my mera. Yo, take Imbela weche. apela we adma dana pale des. Oh. Yo. Inela we la we. Ko baraga. All right, sir. Jati nini? Twisted. Avoy matek. Yo. Ani Musa. Musa. Oh, Musa initi kan? Yo. Oh, yes, aka and of course kama watch kache meru nongo jem chalme yubo pere ngoni. Bina tibot Musa kaitia watch where neni loko miberu sorted. Atira ne joma ngweje kupir. Na Musa, watu kipeme kinjari yo man. Itama nga mara mugonda wore kin part lava boy kin ki Eddie Wizzy. Pato to achelo na ta. Pato eru chelo ne. Yo. Penye tawo ni pato. Chogoya madede. Go want it there. Go ahead. Yes, watu ki part lava boy ki Eddie Wizzy. Jo eni gitie ki yub mag yubu ya choli ini ni ndwa bero so watika penyo tampa luak pien ki neno John wenglu we madon ento ngarachel wachin pe lawyer ngarachel wachin bene pe lawyer so karachel event yubu yub magibi mino gi wiya bama chel kong dongu gona re muziki pati bunba muziki kiken bul komeni ti tamuni Eddie Wizzy ki pato lava boy ka guchungo re stage itama nga mara mo gon la wer ino mera Patu goya ro. Goya. Okay. Tinga tumo matiki tamapat? Intiki tamapat? Eddie Wizzy gonyere. Eddie Wizzy gonyere. Fan we usiki bacho goya matinde. Muziki pacho goy. Mati dead. Matinde. Okay. Pe gonyere goya muziki pacho. Era gonyere go dead benetina na wa. Ye na wa chira nonga tampa jomu kare matikan. Yes, nini. Atuma ba. Ni Odira Sande kikin John ka guchin ya bam itamna nga mara muchwalo la wore kin nang Eddie Wizzy pinge tamni Eddie Wizzy ben we achoti mayom okay very well computer center ni giluoni ngo Yes ayeyo. Yes, Yesu ayeyo computer center matie ya watch kache miru we kan we pa Yesu kikan keremo kene benotie. Okay. Gina na miru ni anka we pa Yesu kikan era giwachani we mu kene beno wentie romu nongene ya watch tinwati Igulu district wati ya watch tickets tie me yubman gitika chatune KJ Safari iwel mechilingali piario kikan pijoma miru cher kameno chwak pila we mamegi kwan karni chiri ya watch awerineni ino pin mimeru muziki mayoma deda kitie ya watch binati Yesu ayeyo computer burning center Pera kana waje. Ano cha patoro mugoya. ino chal patoro mtelogini Ya. pingo Piane kene ano kata pato waro kere. We achota mamera da. Antelo rai mawaro ma ka yene kumite felo na. Pedon guru del kume kan molu echogo windong. So we achogera ta mamera da. ni muziki ne kagigoya pe guru del komiki kenchiro wa isogo. Yes. Who Owns the Crown? Angamotera.